realiziranju prodajnih ciljeva. Šta ste propustili ili dozvolili sebi da ne ostvarite u minuloj godini? Koliko ciljeva niste ostvarili? Koje ste ciljevi postavili za ovu godinu? Coaching seminar iz postizanja ciljeva će vas uputiti u načine realiziranja ciljeva i protekcijom vremena koje je potrebno da se oni i ostvare. Pomoći će vam da ciljeve koje ste postavili i postignete razvijanjem efikasne strategije uspjeha. Prijavite se na kurs i dozvolite nam da vam pomognemo da svoj cilj ili cilj organizacije i realizirate. Ja sam Aida Sujuljić, bavim se coachingom. Na web stranici www.coachingbaida.com ćete naći više informacije o tome, a u saradnji sa Akademijom 387 organiziramo coaching seminar postizanje ciljeva.